Xayrli kech, hurmatli televizor qarovchilar, Sabah Dulqinlari televideniyasында kechki topshiriqlarimizni olg'a taба davom etib, sizning tabriklov xatlaridan tizilgan Jirli bo'lak deb ismlangan muzikal topshiruvimizni boshlab jiberamiz. Ham men bizning studiyamizga kelib erishgan birdan bir qutlov xatin iyasini erishtirem. Xayrli kech, hurmatli Sabah Dulqinlari teleradio kompaniyasida ishlovchi xizmatkorlar deb boshlanavol. Sizga yozuvimizning sababi obiyimiz, inimiz, tug'animiz, Mingar avlida yashovchi Xayrullin Florid Mansur o'g'lining ulu bayrami 60 yoshlik yubileyi. Florid Mansur o'g'li 1962 yilning 2 dekabrida Tulishka avlida dunyoga keldi. Bola chog'i shul kichkinagina motor avlda qoz, ot, sıyır kütüvü kütüp, yılga boyunda balık şirttirip motor gına uza. Yıl артыннан yıllar öte. Шыңарда 10 yıllık mektebini tamamlay, ondan armiya saflarında hizmet etip, tuğan avlına koyta. İş yaratkan yigit ide uzak oturmay, Sabah sельхозхимиясына traktorist bulup işke urnaşa. 22 yılın şul yaratkan işinde işlep yatkanda, oyak astından bela kelip çıga. Bu kaygı zor burçulu tudra ailege. Tabiplar uzak yaşamaz, әзір bulığız deseler de, Allah rahmeti, dostları, tuğanları tırışlığı bilen 8 yıldan artık abisi Hacı Nur qaramağında matur gına yaşap yata. Әйтуі gına ansat. Florid abisi Hacı Nurga gün sayın көз yaşları aşa özünün şeksiz rahmetin eydi. Xudayga, abisina, tuğanlarına tabınıp turmuşu olğa bara anın. Әли ярый абый барды yol. Бүгінгі күнде абыйлы інілі Xayrullinlar Mingar ауылының hürmetli kişisi Jevdet Midxatovичқа өзлерінің шексіз рәхмәтләрін әйтіп, Mingar ауылында ғүмір итәләр. Қадірлі Florid абыйыбыз, інібіз, сені шын көңілден туған күнің, ұлы юбилейің 60 яшың білән құтлыйбыз. Сиңа ұзын ғүмір, тынышлық, һәр туған күннің қадірін біліп, матур гына яшәвеңне телибез. Син безгә бик кадерле, озын-озак яшигәле бергә-бергә. Зур елгага кыйган чишмәләрдәй дөнья сукмагыннан юл алдым. Болытларга качкан ал кояштай бала чакта күздән югалды. Мин бәхетле булып яшим җирдә, сулар һавам әле булганда, юлларымны имин үтә алсам, мин бәхетле бүген дөньяда. Бала чакны бик еш искә алам. Тик сагынмыйм сине үткәнем, өмет итәм һәр бер туар таңның шатлык кына бүләк иткәнен. Сагынмыймын сине үткәнем, киләчәктән бәхет көтәмен, кадерлерәк миңа бүгенгесе. Юк, сагынмыйм сине үткәнем. Тик бер адым бала чактан үсмер чакка, гүзәл яшьлек, картлык аннары, йөрәк тибеше, гомер үзе дә адым гына икән ни бары. Бәйрәмең белән котлап, абыең, бу теләкләргә сеңлең Зөмәрә белән Замир, аларның уллары, оныклары, барлык туган тумачалар, дус ишләр дә кушыла диеп нокта куела. Хөрмәтле Florid абый, без дә сезне ихлас йөрәктән юбилейгыз белән тәбриклибез. Бәхетле киләчәк, һәр бер хыялыгызның чынга ашуын теләп калабыз. Şap buldu da indi uzdu, kurde başlar türlüsün, kadirli bugüngesi. Kurde başlar türlüsün, kadirli bugüngesi. Bugüngesi kadirli, üzüp tarra bağırını, İhma tur yaşisi idi, alda kalgan ömrünü. Bugüngesi kadirli, İhma tur yaşisi idi, alda kalgan ömrünü.
Жетер жетмес ризық бабық киер кимес үссекте Біздің ешлігі біз бит ол нешек кіне дейсекте Біздің ешлігі біз бит ол нешек кіне дейсекте Бүгінгісі қадірлі үзіп тұра бәғірні Иқма тұр яшисі иді алда қалған ғұмірні Бүгінгісі қадірлі үзіп тұра бәғірні Иқма тұр яшисі иді алда қалған ғұмірні Нешек кіне деймесек те біздің өткеннәрі біз Узғаннардан шушы күнге келіп жеткеннәрі біз Узғаннардан шушы күнге келіп жеткеннәрі біз Бүгінгісі қадірлі үзіп тұра бәғірні Иқма тұр яшисі иді алда қалған ғұмірні Бүгінгісі қадірлі үзіп тұра бәғірні Иқма тұр яшисі иді алда қалған ғұмірні Üstələr tulub тұрсын, бәйрәмнәр булып тұрсын Қалған ғөмір елларыбыз бәхет шатлықта үтсін Üstələr tulub тұрсын, бәйрәмнәр булып тұрсын Қалған ғөмір елларыбыз бәхет шатлықта үтсін Қалған ғөмір елларыбыз бәхет шатлықта үтсін Hürmetli televizor qaravçılar, Soba Dulqınları televiziyasының бүгінгі күнге булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән сау булашабыз. Кичләрегез, якыннарыгыз янәшәсендә күңелле һәм дә файдалы үтсен.